Kumshi bynta ban pyniaid beit rinti na bynta ke Elekshon ban jied nongmihkhmat yrdorbar Lok Sabha na liang u district election officer jong ke East and West Khasi Hills district uba Gideon Khalmau plang bynta ke sengi ke arpunri tarik Risaw arajar arpulai ula pynbna paidbah ba ke district administration ke sdang ban Pynkhreh na bynta ke Elekshon MP ke ban sdang naduh ke arpunyo tarik Risaw arajar arpulai batkan penkut haduk ke santarik kelalungkot jong news snem ban wan. Habakren bikilat pathai kubor uba Gideon Khalmau plang ulai thup anak kaliang ke office kala Pynkhreh ke draft electoral roll kaban sepenmi lasai ke arpunyo tarik Risaw ban sam shikin nongmihkhmat jeng kising san perthai beper kaban long naduh ke por khatwei beje min step ha conference hall DC office mairang. Shushu ulai thuru baki paidbah kiba kwa ban pynbet lani ban bujri thymmai ki kyrteng babakla ha ke epic kila ban nitmi syaka office tarikam udisi haswa ka khandai tarik unok pra arajar arpulai bot luakin turu iki paidbah khamtami ki samla ki belajan kot ya ka khat pra snem kerta ha ka shi tarik banai baningkong arajar arpusaw bikin nitmi syaki BLO ki banwan syaki shnong ki thaw ki bandon ru ha ki polling ki badwan hapok ka district bat ha ka khatwei bat khat pra tarik unok pra bakin lej ban pynrung kyrteng yaladi na bynta ban jied iki nongmihkhmat kiba shempang kiba start syaka Lok Sabha. East and West district di nakalian jonga kum district election officer jonga district masukwa bertip IP berakai baka special summary revision jong snem hajar officer kastam naduh apunyo tarik bunai Risaw atala syai hadu ka santarik jong bunai kelangkot snem manwan nakaliang ka office jungi na de Pynkhreh ya ka draft electoral roll kaban sapemi lisai kesni apunyo tarik kandan ru ka program kaban sam di draft electoral roll segi representative jong ki political parties lisai kesni ha ka por khawi biji Ustaz apa conference hall jong ka office jungi yang ni apa mairang kapi kapor kasamai ban file ki claims ki objections kata nakalian ki paidbah bikin apply ke epic thymmai ban pendam no kyrteng jong kitu ki blak klat ani blak kendia senang ban penbet ki jimbakla jong ki kyrteng bat kiwei ha electoral roll kanlang naduh ka punyo tarik Risaw hadu kandai tarik jong bunai nopra na terpat di paidbah khamtam kitu khina di belakot ya kat ki benkot bat ki benang sakot belakot bagi benang sakot ya ka khapras nem kerta bapin kata hakas tarik jong bunai kelalingkot arajar Risaw banyak kendu iki BLO hakishnong jong pi lani banon mi ska office jong mi hangni jonga hangni ban pynrung ki kyrteng jong pi ba pinyo ban thabut agni ka election MP banwan shushu mi kwa ban kitu kwa ban wengi kyrteng jong ki lani ki bahaye mi ki electoral roll ki somha ban le sha ya ka khandai tarik jong banai no pra mi taw snem ban ki kwa ban apply thymmai ki epic nakada ki lajat lani belajar ban beit i jimbakla lani ki badan betul jing ki bakwa ban kynjoh ya jing ban ya ki badan ha ki baduna ha ki khatmat juki kum ki people with disabilities kinshim kia ini kisni ha kita kisni belabo ngakarpat kamtami ki sodar senang ya ki representative jing ki political parties baru ki BLO banyarap pensaprian proposal jiki brio baki epic kalong kai berkam dai tang nam ta election de kiwei bynta kiba menta parba kiba apply scheme sarkar beper hak khamai tarik jo bunai new bunai banwan tarik kandang ka special campaign dates haba ki BLO kindan ki polling station juki beper baru sisni bakunta cepat ki paidbah mini kendu kerpang iki ha kita kisni ya ka final turun pemi aksan tarik jong benai kelalingkot aus nam ajar Risaw shushu ngakwa ban pentep ya pi mention snem ya ki epic la print da kawi ka form Hyderabad bat kasimpur
kat ba kin da poi ka office jumi yang ni apa mairang bat bangin span poi bat lemba ki pos namakin hapa lemba ki pos office ba ki suasan ki bielu tikunta la kerpat ki bielu ru bakin le eka kamram juki bakin isam masun poi kin ki epek sekipai ba akpor wabiang nakwa bang kerpat ru nakalian jong aku district election officer baso maha penangkam yang ni kalak kelti ban yami paidbah kumpup yami akan ni election badab sekadar wartawan kena bawa ke empiru so maha ban yami paidbah kenang ba kajing jied jengi MP kan long basisa nomor pemerintah kata ni nongmihkhmat nongmihkhmat ndai tang apo kan universiti ni nongmihkhmat super central government ro nongmihkhmat gobyang kenang ba na pilai ni kiskim government ndai tang na state government ni central government ro kiskim moper nongmihkhmat nongmihkhmat kiban let penyesat hamte ya dali nam tar mahajmi paidbah hi ndai tang jong district ndai jong state ro hoi te tang kini kintien Kolesibon subas yakitkia yakani kam but I baka near election kaban one election MP kaban one house snem ubat pairu kan lang kabajab nakaji sim banta jo pi baby we komplain